اشکره لهولیه ام د پیواژوی که گلکی حساس و کریتیک را درباز دبن پیواژوی که وسایه گلکی هستیاری و بالداری دخوازه کنسپت که برفره انکار و امهای کرد دمریت ده لو ماجی سال 2026 و سال که دیار کربه برخودان شیخ مقصود اشرفی جی نشان دا جبو کردان و به سال برخودان مزل ایدی هر کس دزانه دبینه لدیجی شیخ مقصود اشرفی شتین ترک هتشه بریکنا دولت یکویین آمریکای یکی اروپایی و دولت کانادا و عربی پیکاتیه به تایبەت بەریانها bi deh rojekî li Parîsê bi lehevkirneke li gel İsraîlê van êrîşan dest pê kirin. Dewleta Türk heteşe başûrê Sûrî di beramberî van êrîşan de dan İsraîlê. Cudatirî vê jî çi heye nehatiye eşkerekirin. Di taxên Helebê ji her cure piştgiriya derve dûr bi rengekî dorpêçkirî berxwedaneke dîrokî ya 6 rojan rabe kir. Li dijî qaş û du dewletan em behsa şerê du taxan dikin. Helbet şerekî bêyî pîvan û bêyî tewazûnek leşkerî. êrîşan ji Şêx Mexsûd Eşrefiyê dest pê kirin niha Rojavayê Firatê bi giştî dikin armanc ji doh ve berê xwe dane Dêrhafir û Meskeneyê. Li wir gelek çeta hatine komkirin wê bixwazibin bi vê rengî ber bi qadên din ên rêveberiya Xweser a Herêma Bakur Rojhilatê Sûrî vewerin. Armanca êrîşan belavkirina pergala rêveberiya Xweser û qirkirina Kurdan Rojavayê Kurdistanê ye. Li ser vî bingehî di serî de balafirên bê mirov teknîka dewleta Türk jî yekser di êrîşan de ciyê xwe digirin. Pêvajoya aştî û civaka demokratîk li Tirkiyeyê bi înisiyatîfa rêbera Apo dat meşandin. Lê piştî wê bi êrîşa çeteyên heteşe dewleta Türk ev dibe bin pêkirina agirbestê. Di vê rengî ji bo temamkirina qirkirina Kurdan şerekî eşkere hatiye îlan kirin. Ango vî şerî êdî li holê tu agirbest jî neştine. Eşkereya Kurd ji bo ku karibin hebûna xwe biparêzin û azadiya xwe bi dest bixin ketine nav şerekî eşkereyê xweparastinê. Li hemberî êrîşên çeteyên Türk heteşe wê civaka Kurd çawa karibe xwe ser piyan bigire. Niha yek ji pirsên li pêş me jî ev e. Çete hene li ber çavê hemû dunyayê her cure sûcên şer, sûcên der mirovî dikin û guhdarî tu pîvaneke exlaqî qanûnî nakin. Dunyayê jî xweker û lal kiriye. Baş e, di vê rewşê de divê Kurd çi bikin? Hebûna xwe çawa biparêzin? Azadiya xwe çawa bi dest bixin? Em ê li ser rewşa dawî nîqaş bikin. Bernameya me dest pê dike. دوباره دم باش گودار بینریم من حال استودیو ما میوانم روزنامه وان ستیر گلو آماده یوم خیراتن سپاسیات کن جبر و دست بکن نهار روشا هری داویه تاخین شیخ مقصود و اشرفیه چیه روش بر بکوه چه اف ایریشین هیه نه چه نشانی مدده آگاهی نبر دستی و چه نبکردی آگاهی هری داوی کو مج انا توای هرمی وسا وک امد شوپینن تاخا شیخ مقصود و اشرفیه بشتی کو خواستن گل قتل عام منظره در باس بکن حالی حاضر جی اسکارن وی بیجم الهرم ما دورا 120,000 انسان کوچ بربونه بین صد جوان داینه حتی انا لگوریگو ما بیلان شو وقتی دستیمده پشتی گو درکت وجدی لسر راگاندری پر وکری دان نشاندان هم کریاری چتات هندری هر دو تاخاده هم چتی حکومت دمکی میگو ترکیه وگری داینه حمزات عمشات نورالدین زنکی اوانا تف دوی هرمده و کریاری در مروحی و افج رای گشتی راحت اوکرن پشتی گو خسته والا بو نخوشخانه خالد فجر والا بو افجار بدنگی کی مزن کت ناو هر دو تاخاده و نهشتن گوراگاندن بشوپینی یعنی نه روزنامه‌وان نه تشتک کارن تکم تاخیده انا روش هر دو تاخا و صای فقط بقاسی گو امد بهیزن یعنی حتی یک جوان مالباته که گو خودی 14 کسن یعنی قتل عامی میدانی را در باسپونه انا جلوان تاخا وان قتل عامات کن فقط بدنگ دکن یعنی جنازه گو مانت شوطینن gelek jwan newirin derkevin derve û tax berê jî çemberê de bu xwe ku nizan hevalî şerma ava şeş me ew tax divê çemberê de ev halî hazir rewşa Eşrefiye û Şêx Mexsûd vî awaye yanî ser hatiye girtin û kes nikare agahiya ji nava her du taxa bigire em karin û bi daha insan yani sada insan windayîne yani belkî 500 nav ana di nava destê me de heye feqet ujraya giştî re jî hatiye ragihandin feqet çiqê sene hin jî tam bi zelalî em nikarin bêjin
yani çıkasın karibin derketibin ya ji duy taxide şxo bengawazi hat kirin digot berqa vegerin hindire taxa fakat ev rasi matrsiye kamazın hinji berdewam li ser rewşa gelê her du taxa yani ev tevahi dünya ve nadbine gu her du tax jî hind matrsiye mazın da ye yani pirzgirêk ne ve gu hêzê ewlehiya hindirîn gu ana şernake ya filyade şerki askeri duê taxê denîne fakat ana êrîşeke dijwarî li ser gelê sivîl ê û her du taxa berdewam e. Ji bo jî gelek saziyê mafê mirova êgo piştgirtiya mirovahiyê dikin gelê Kurd dikin kampanyadan dest pê kirin. Em dixwazin nas bikin û her du taxa de çi heye ana çi tê meşandin ji ber ku ev ji raya giştî re girtiye bi konseptekî ku hate destpêkirin di şerê ser her du taxa de bi rastî jî pêvajo tevahî herêmê de dayî guhertin halê hazir em ji pêvajoya van êrîşa eger em bîr bixin belkî gelek dezgehê çapemeniyê gelek insan li gorî çavkaniyê xwe godan diyar kirin dibe ji civîna Parîs de ev êrîşatine dest pê kirin bi rastî li gorî me jî şopand di rastiyê de berî civîna Parîsê ew biryar hatiye girtin belkî gelek rayedarê rêveberiya Xweser jî dan nîşandan dema di civînê de kesek tê ew ji şîbanê ji xwe ji ragihandinê rehat diyar kirin got dibêje civîn bi dawî bûye ama asas demek ki mero ji vêna ji vê hürgüliyê mero fêm dike ki got heqîqetê de civî yani biryarê ji bo parçebûna Sûriyê berî vê hatiye dayîn ew xwe dema got Erdogan û Trump hev dîtin di Kongrê İslamî de yekû hatel darxistin wê demê di heqîqetê de biryar hatibû dayîn mesela em dikarin vê pirsê bikin wê demê Erdogan çima Hamas û sabra hetî firot yani mero kar vê pirsê bike di heman demê de beramberî wê çi da hat ji Erdogan re demek ki Helebê bû demek ki eger encama wê de gu Helebê ji Tirkiye re hatiye dayîn li gor tênaskin di heman demê de di heman gu êrişê li ser Şêx Mexsûdê çêbûn li aliyê başûrê Sûriye İsraîl ala xwe rakir û kesî ti redfêl ti tepkî ti helwes nehat nîşandan çima ji ber êrîş li ser her du taxa hebû yani di nav vê planê de me re fêm dike plana parçebûna Sûriyê di Meryetê de ye yani erêk hatiye kirin ji hêla hêzê hegemon hindirê herêmê de Brîtanya di nav de İsraîl di nav de Amerika di nav de got îro ji bo parçebûna Sûriyê para Türkiye ya İsraîl çiye û bêgo civata Sûrî bêberçav derbas kirin yani îro pêşeroja Sûrî di vê planê de nîne pêşeroja Sûriyê ji bo parçekirinê ye çima ez vê nadibêjim îro meselen belkî we jî nû çeşopandinim êrişê gu li ser meskene û dêrhafir çê dibin yani wek tê zanîn piştî got îtîfaqa yekê Nîsanê hat kirin piştî êrişê li ser min bicê û qesedê gotiştîn bi serxis bi berxwedaniya gel jî hêzên qesedê derbasî heta meskene bûn yani heta dêrhafir şervana bi tekoşîneke mezin û berxwedaneke mezin derbasî wê dekê bûne îro jî êrîş li ser wan yani îro tenê duwazdeh cara deron êrîş kiriye aynî temavê û bendava Tişrînê jî li Şêx Mexsûd û Eşrefiyê gelê goderketin ev digotin yani digo ezman ji deronê Tirka yani di heqetê de me jî birîndar dîtin birîndara gelek birîndar ji wan tifî şekl wan neketine yani şerê rûbirû çê nebûye şerê teknîkê çêbûye ew gelek dîme jî hatin belavkirin û gelek dîme jî isbata vê nadkin yani eger wilo bibera dinya were li van birîndara binere li van gaziya binere yani ev çawa hatine birîndar kirin bi çi silahê hatine kirin yani li gor agahiyê me girtin temamî di bin kontrola Tirkiyeyê ev şer hatiye meşandin ev çete hatine bikar anîn û teqtîkê gu hatine meşandin di nava wî şerî de got tank derbasî taxa bûye birebîr malê sivîl hedef girtiye nexweşxane hedef girtine yani zarok jin hatine hedef kirin ev helwes heta ana jî berdewam e feqet ev car jî bi bêdengiyê ji ber got xwestinê hem çapemeniya azad bêdeng bikin ev jî rastiyeke îro di ortê de di heman demê de êrişê li ser dêrhafir û meskene jî berdewam e bi qasî agahiyê dawî me girtine dêrhafir hemen xwestine gel vala bikin ji xwe wezareta qaş û wezareta wanî parastinê gotinê tevahî gel derkevin qisme gel berê xwedayî tebqa û qisme gel jî me bihîz got bi zorê berê wadanî Helebê
يعني تخوازن وي هرمي وكا هرمك كو تيدا الشر دجوار والهمبر هم قالي هرمي هم شرواني هرمي قاربين بمشينن يعني او وهات فكرن او هرم يعني بيتر شقاري متى هي جو ام قاربين دز زين السر çünkü وهات بيجن وياليت كافي روجافاد ام دز زين السر حتى هاجي ويج بپرسم يعني ها بري وكي وقوت يعني نتن السيفيل درخسن او درجلك داليه بنسازي دج بومبا كرن افج قدك ديمني هاتن بلاف كرن يعني چه فرني ناب چه دورن جدا يعني يه جيان گهبن همو بومبا كري داليه بنسازي ده de despêkê ji bo Şêx Mesûd Eşrefî ji ev ragihandin got me tenê qadeke sînordar kirî êrişê bidin destpêkirin piştî wê vêcerê berê xwedan meskene û dêrhafirê ew vêcerê vê derê eşare dikin yanî li gorî agahiyê berdestê û yan jî tiştê wan dişopînin ji ber ku hinek çete derkevin dibêjin eşkere dibêjin em ê herin Kobanî em ê herin nizanim kû derê di vî warî de esas armanca wan heta kû derê ye yanî dixwazin vê rewşê heta kû derê bivin em ê rewşek bi çawa wê bivîn di vî warî de بلكي آگاهی زیادتر دبا فرمانداری قصدی وینا راگهینن يعني او ام تزيده وصا آگاهی کی ما زلانینه دوی درباره ده فقط حتى انا جهلا قصدی ده گو شر دست بکری تونی ایگو شر دست بکر لهر دو تاخاجی و لدیر حافر و مسکنجی هم چته جولانی بون هم جی چته ترکان شو دوی هرمی ده راست چته ترکا شر دکن حالي حاضر حتى انا تدخل يعني كفرميش لا قصدي ده وان ilişkiye yani tişteki bu saat ortaya tneyi hatta ana pensiona parasını değil. الشيخ مقصود ve şer dici qasedi ekser ilan kirin. Devlerin navi qasedidan bir rengi şer ilan kirin. O saat hakkate de heze evliya handırın bun. Herkes ve nazanı ittifakaya ki lisani usabu. Fakat ana ji تداخلانية كيكو درت كافي وهم بلجيكو قاسي ما قرتنا حطانها تأريشي لا قصدي بروفاجي فينا او إريشتكن روجانا سفي زارو برين داردبن انا او هرم همن تخازنج السفيلة فالا بكن يعني جبو كاربن هرمك راحت كاربن تدا شخد داخلنا ده خد قوتنا جي نقطة قصدي قوتي ده مينا فالاكن قال فالاكن يعني الشركي او قص مزن لهمبر جواتي إيرو هاتي إعلان كرن أري قصدي الويدة كي شخوردكن حنجت فقط أساس لهمبر قالي هرمية وبتايبات لهمبر قالي كردة يعني مثلا بالا خبدني شيخ مقصود وأشرفية برخدانا وان همن بيجا كرد تفكرن يك يعني إيرو كردكي الكويدكي هبه تواهي كرن يك يعني هلوستك كردي إيرو دركتي أورتي وكا قل يعني دركتي أورتي خازن بكرتي بيرسم يعني ناس سينوري جوان شخوره دیار کری هی گلو یعنی دوان ایریشی خدا وک مگو ایریشی شیخ مسعود اشرفی کرن برای خودان وجاره وان هریمان دویواری دا سینوره کی شخوره دیار کری هنو اف یعنی ده حتی کی داری دخوازم بچن دوی درباره ده تشتکی خو نشان ده هیه برد گلک بلکی ده هفدیتنا ده ای برادر بریا خسر ده جی قصاده ده جی افگوتن يعني جالي كي دخوستن فتنة كرد وعرب درخن إذا قالي كي ده هرم دير الزور رقة تبقى وكو سانكي أو هرم تاني يا عربايا حال بك هجمارة كمازن كرجي الودكي هنا فقط أفيناج نديتي فتين يعني وكو دبيجن أف هرم أما مرو بالا خو بدي تواهي هرم يرود خوازن بخن بن شركي مزن ده يعني دري الشر لتواهي هرمي ذكي وأفينا ديار يعني شغل قوري أقاهية ما قرتن احتمال السبة يانجي بشتي بيستمه احتمالي دخوازن إريشي وان هرما بكن دبا بباجي دبا نبا فقط وصا ديارة دبا عدانه دبا نابرس نهي سبي حتى بينجي ايواريدا امي كوريدورك يعني بفيرجي بناف دكن وجاري إريشي وصا إفادة دكن دبا قادي قصد انها بدن كنترولا ودي دبا جن امي كوريدورك مروفيت دبكن اف احتمالك برمزن ويد دجبو السبا بإفادة دكن يعني قاسي أجاهي ما جرتن احتمال مازن دبي أمي إريش بك فقط إريش وانا ساكنش خو يعني الناس باجي يرو تلب دوازده جرا ليدانه يعني يعني إريش نساكنين يعني أو دخازن بإريش كوها يعني تاني هرمي ريبريا خسرنا أو دخازن إرادة جل جو أفا 14 سالا جشورشي دخازن فينا تيج ببن أنا أرماج أذا ودياركي جو بدنجيا هذي هرمي کو جگلک آلیا اری هاتیه کرن اما و چه قصکار بن دلیل پیشات ترکیه وکن و ایرو هزا کسر عرضه منظم هیا ایرو قصده هزا کبری خستن کریه دورت هده
ایرو لپیشا خلکی هرمه د شوازی گله کی گرینگ هنه یعنی گله شیخ مقصود اوقاس گله که گود تاخون وگود شش روزا برخدان کر ایجا ام بفکرن هم بر هیزه که وها مزن خودی تجربه و دکارد شر هم بر داعشه ده دشار الهمبر چته ترکیه ده و خودی تجربه که مزنه یعنی مش خور بفکرن و افشر چه قیسی به اراده به و چه قیسی خورد به او تابی که او دم پیش او وینا بینه پیشامه نه ام نکارد تشتکی بیجن çünkü dure bazen aslında yani tede نه خبتاندن şeydi be yek şu hezeke leşkeriye goji şari besivdayı nere جشری پاراستنی را آمده دهمان دمیدهی حتی ویدقی تو ریوبریا خسر تو رایداری وان ره تو داخلی نهاتیه گو هفدیتن چه بیه بتایبه پیش شری شیخ مقصود حتی اوهات نقاش کرن یعنی اتفاق ده آداری و تیک چو عجبا یعنی حتی پرسکه وهاجی تیکرن الگور نری نام پراتیک من شخو تیک چویه یعنی پراتیک من تیک چویه چما هر تشتی گو ریوبریا خسر جیر آمده بو گوت جبو چهرهسری و یک پرچبون عرض سوریه فقط بچونا هر دو تاخره و به داگرکریه ترکیهش حلب تویره اف بو پیلانه کنو دهندری سوریه ده و راستی ام وینا بیجن روشا سوری تنب سوری و گریدای نینه و روشا روج آوا تنب کرد روج آوا و گریدای نینه باش اف جی ولی هشت نا میوانه میدنی جیه ام سلاوی بدرواجی اشرف یاشار ریوبری ده به پیش استانبول تولید به و بخیراتن تابع مرتبا اجوا سلاوت و تابریو استودیو جا سلاوت کم ایوارا با سرچاوا دیسا هیوا سید سلیم اندام مکتب سیاسی پارتیا زحمتکشانی کردستان هونج بخیراتن زور سپاس گلک سپاس سرچاوا حوال اشرف ام بو دست بکن حتی است که حوالا سترک جی آگاهی بر دسته خود جی مر آگاهند گلک آگاهی جی پار وکرن هری داوی جی آنی او بو یعنی نه اف برخودان دمشه اف پاراستنا نرخایا کلوی دری دمشه نه تنه ایدی روجاوای کردستانی ایدی همو کردانه به رنگی گیش داویا هوکا خو دوی وارد از خوازم ویژ و پرسم یعنی هون بچاوا اوای دخینن خودی درکتنا کردان لوی برخودانه اون بچاوای دبینن به تایبت لباکور کردستانی روش چی دوی واریده اجي وسلاو دكم و دبي بيرا داوين دا شيخ مقصود و اشرف يدا ایک جان خدا شهید بون از مالبات وارا جگل مراجی سرساقیت خوازم جگل تمامی کردارا سرساقیت خوازم صبرکی مزند خوازم نه مرد کاره بی ببیجه تشتی کبیه البته به روژا برا تنه دور پیش نکاره بکن هلوستا به سری دا دستالاتاریا شامی اغا دمکی و همپاری خو دولتا ترک به همبری کردا شارک دانه ایران کرن به سدم به اوکه که خودتونه یعنی ندانه که خودشته که خودتونه یعنی هی پیمانی کدنا با شامی و گلی روژا بادا هم بیجن ریبه بیلیا خواسر دا و هاتو چه کرن تمامی گلی روژا باجی گلی کرچی گلی هم بیجن وان هم بیجن در روژا بادا گلی که بجینه وان همی آجی هیدی که بیبا گری دابو دولت تا ترک خواست کبان هی پیمانا بکه یعنی هم بیشن جورته راکه و دیار ذاتن بیشتر اشرفیه و شیخ محسوده داجی دولت تا ترک پیشکشی کرد یعنی جبروی داره تشتی که هاتیه قوماندن ev katliama kuatiye çekirin li seri gelê Kurd aslında de şahsê wan der li tamamê gelê Rojava û gelê ku Sûriyê de cî digirin bi hemberî hemiya hatiye kirin
و پیشنگی بیاجی دولت ترک دیاره یعنی تشتکی که همه وا ام بیجن ببیجن جپارا با لوجیستیک دایی که نظام چه دایی که تشتکی دوی وارده یعنی اره افگلک هات نقاش کردن خو اشکره جی کردن یعنی اون جی داخویانیات شوپینن افگلک نویسکاری وان جی سا اشکره دنویسینن حتی انا کاجوان گوتن دبن کوردینیا سروکومار دولت ترک طیب اردوغان ده افته مشاندن اوا اشکره بونه لهمبری وی اون هلوستا گل کرد بتایبت باکور کردستان بچاوای دخین ده گل کردا بیجه قاطیاما داوین هسته مازن چکر برخودانه که مازن جی درکت اوله ده هلا باکور دا جی گلی مر سرپیایه برخودانه که هیه لهمبری به ظلمه لهمبری به قاطیاما هوبانه هلوسته که هیه آت ببیجی لگوری دمه لگوری خواسته که ایرو که ام کرد و ام بیجن گلی دن کدناوا درباز دادن تیر دیکه راسته تیر ناکه اما هلوسته که جی هیه اوه هلوسته دانی شاندان که اوه وسا پلانی که هاتنه کرن پلان سازی که هاتنه کرن اوه مینا اشرف یا مینا شیخ مقصود وسا راحت نبه en azından ev denci derket o revşa bakur bivine vaye de seri da parti me siyasi em bejin dosti xo o gele em bejin ku lehemberi ve katliamı xwastengi xu derxe rexistineki xurt derketiye orte o peşandan jî hene tabi biji kule roje on dizanın em bejin daxuyani hene meş hene وحتى كردستان حتى متروپول ترکیه جی لهمبر بیا بدنگی تونهیه اما تشتی کتابیش باکور تی خواستن اویا بلکی تشتی مینا رخنداری بجی تیر نکر اما اویا نایوی واته که اوی وی امبیجن هولسته هانوی مازن نبه و اوی هیزی نالنتبی ده صحیده به همپاری خوی دولت ترک و دستلاتاریا شامیرا اوی وسا بدنگی هبه نظام هم بیجن سستایی هبه تشتکی وسا جیتونه اوی دنگکی هبه باش اول هیوا یعنی همان پرسجوشی بکم و خودی درکتنا گل کرد لوی برخودانه یا جی نرخاندنا وی یا وی برخودانه وی روشه و بچه آوائی دید و بچه آوائی شوپاندیک جی بتایبت لباشور کردستانه او روش بچه آوائی تی شوپاندن هلوستا دردکه و هوله چی؟ بله سلااو ڕێز بۆەوە و بۆ هەواڵێن هێژە ئەگەر ئەو بویەری کە لە حەلب و دووگەڕەکی کوردنشین ڕوویدا کارەساتێکی مرۆیی بی قوربانی هەبوو شەهید هەبوو غەدرێکی گەورەی سوپای هەتەشە بوو ئەس نابێژم سوپای سووری سوپای هەتەشە لەبەرەوەی هەتەشە کۆمەڵێک ڕێکخراوی بە باگراوندی تیرۆر کە بەشێکیان ئیسەردەمی داعش بوون ئێستا کۆم بوونەوە لە دژی میلەتی ئێمە بەڕاستی پلان دادەڕێژن لەناو ئەو هەموو ناخۆشی و کارەساتانەدا بەڵام لە بەرامبەر ئەوەشدا یەکریزی کوردانمان بینی هەڵوێستی هێز و لایەنە سیاسیەکەمان بینی هەڵوێستی گەلمان بینی هەڵوێستی سەندیکا و نوویسەر و ئەکادیمیست و ڕۆژنامەنووسانی کوردمان بینی ئەوەی کە لە باشووری کوردستان لە هەمبەری ئەو کارەساتە گەورەی لە دووگەڕەکی ئەشرەفیە و شێخ مەخسوود ڕوویدا هەڵوێستێکی نەتەوەیی و نیشتیمانی بوو هەمووی نیگەران بوو هەمووی پرۆتستۆی کرد هەمووی خەڵک گەل چووە سەر شەقام لە شارە گەورەکانی هەولێر سلێمانی دهۆک هەڵەبجا گردبوونەوەی جەماوەری دژی پلانی دوژمنان و داگیرگەران دژی ناحەزان دژی ئەو پلانەی کە دەوڵەتی تورکیا بە هاوکاری هەتەشە دژ بەگەلی ئێمە لە ڕۆژاوای کوردستان ئەنجامی دەدا خەڵک لەسەر پێیان بوو ئەv ێریشی هاتی کردن bi çi awayî tê xwendin yanî wekî planeke bi çi awayî di meriyetê de yî dibîne gelo wek du taxê tenê yê Kurd lê bi cî bûne dibîne planeke berfirehtir dibîne polîtîkayeke îmha û înkarê ya 100 salekî dinê gelo pêşiya gelê Kurd dibîne xwendina ji vê êrişê çi ya gelê Kurd ئەوە بتەنێ دژمنایەتی نییە لە بەرامبەر دوو گەڕاکی کوردی
لە شارێکی وەکو حەلەب بگرە ئەوە دژایەتی و پلانە لە دژی ئەزمموی ڕۆژاوای کوردستان کە بە خوێنی هەزاران شەهید بە بەرهەم هاتیە. ئێمە دەزانین ئەو دژمنایەتیە بەتەنێ هەر لەلایەن هەتەشە نییە، بگرە ئەوە پلانێکی دەوڵەتی تورکیایە و لە مێژیشە کار بۆەوە دەکات بۆی هەم ڕێکەوتنی دەی ئادار جێبەجێ نەبی، ڕێکەوتنی یەکی نیسان جێبەجێ نەبیت، یعنی خەڵک لە ڕۆژئاوای کوردستان نەبیتە خوددان مافی خۆی. ئەوە پلانێکی دەوڵەتی تورکیا لە مێژەوە دەڵێت و نەشیان شاردیتەوە. هاکان فیدان وەزیری بەرگری کە هەمیشە وەکو ترافیک لە ڕۆژێ لە شامن، ڕۆژێ لە ئەنقەرەن، ڕۆژێ لە فەڕەنسان بۆ دژایەتی ڕۆژئاوای کوردستان هەمیشە باس لەوە دەکەن ئەگەر سوپای سووریا پێویستی بە ئێمە بی ئێمە وەکو سوپای تورکیا ئامادەین بۆ دژایەتی ڕۆژاوای کوردستان. یعنی ئەمە شتێکی بەشاردی نییە، شتێکی ئاشکرایە کە دەوڵەتی تورکیا ناخوازێ ئەزمموی ڕۆژاوای کوردستان لەسەر پێی خۆی بمینێ، بگرە بە بەکارهێنانی ئەو میلیشیانەی نزیک لە خۆی لە هەمشات و لە کۆمەڵی ئەو میلیشیانە دەیەوێت دژایەتی ڕۆژاوای کوردستان بکەواتە ئەوەی ئەوان کردیان لە حەلەب هیچ یعنی پێچەوانەی ڕێکەوتنی یەکی نیسان بوو. لە ڕێکەوتنامەی یەکی نیسان لە نێوان شام و لە نێوان هەسەدا ڕێکەوتن کرابوو کە پاراستنی ئەمنیەتی ئەو دووگەڕەکان لە دەست هێزی ئەمنی ناوخۆی بێ، ئەنجومەنێک لەوێ هەبێ، بەڵام دیارە دەوڵەتی تورکیا بەوە ڕازی نەبوو بگرە کێشەی بۆ دروستکردن. بۆیە ئێمە وای دەبینین ئەمەیان دژایەتی ئەزمموی ڕۆژاوای کوردستانە. لەو بارەوە ئێمە لە هەرێمی کوردستان لە باشووری کوردستان تەجروبەی ئەوەمان هەیە. ئێمە ساڵی 91 کاتێک کە لێرە هەڵبژاردن لە ساڵی 92 کرا لە 19 پێنجی 1992 هەڵبژاردننی یەکەم پەرلەمانی کوردستان و ئەزمموی باشووری کوردستان کەتە سەر پێی خۆی، دەوڵەتی تورکیا بە هاوکاری دەوڵەتی سووریا، دەوڵەتی ئێران و عێراق هەر 6 مانگ جارێک کۆ دەبوون جلڤینیان دەکرد بۆی دژایەتی خۆیان بۆ ئەزمموی باشووری کوردستان دەرببڕن. دەیانوێ هەمان تەجروبە لە ڕۆژئاوای کوردستان و لە سووریا جێبەجێ بکەن، ئەو جارە نە لە نێوان چوار دەوڵەت بگرە لە نێوان تورکیا و سووریا بۆی پلان دابنێن بۆی ئەزمموی ڕۆژئاوای کوردستان لەسەر پێی خۆی نەمینێت. باش هەوا لە ستێرجی بپرسمنا شارێکی بەرفرە دمەشە سەر ڕاگەاندنی دەژ دمەش ئەv بتایبەت قەنالین گرێدایی قەتەری گرێدایی سعودیە بەناوی قەش و حکوومەتە بەگوێز گرێدایی وان سە گرێدایی دەوڵەتە تورک وەشانێکە پڕ قڕێژ دکە وان vê dişopînin di halê heyde û vê rewşê bi çi vegirê didin ev ê heta kengî bi vî rengî berdewam bike yek jî li beramberî vê bûn rewşa çapemeniya Kurdî bi çawayî dinirxînin û dibêjin lazim e çi were kirin divê derbarê de. Yani çapemeniya got bi rastî jî di êrişê ser Şêx Masûd û Eşrefiyê de heman zimanê li ser Efrînê yanî bîra mirova. Dema ku êrişê li ser Efrînê çêbû diyar bû ku planeke hevpar bû. Ji bo jî zimanê gelek dezgehên Erebî û qismekê Kurdî ez nabêjim tev yani ji ber qismek ragihandina azad li ber xwe de feqet rastî di nava planekê de hate tevgerandin ew jî zimanê dijberiya îrada civatê û taybet îrada gelê Kurd. Li her du taxan hinek dezgehê çapemeniya Erebî jî tamamen li gor Tirkiye li gor çiqarê çeteya tevgeriya. Çima ez vê nadibêjim yani exlaqekî rojnamegeriyê heye yani. Fakat li gor vêna nehat tevgerandin. Ev çima dema ku planeke têkirin eger her şerek jî exlaqê xwe heye. Fakat merod fikirê ew çeteyê ku cenazeyê jina ji davê jin ji jorê ew ê karibin Sûriye birêve bibin. Ew ê karibin pêk hatiya birêve bibin. Ew ê karibin pêşa roja civatê diyar bikin. Bêguman nikare yani ev heşmendî nikare Sûriye ser piya bigire. Yani îro rewşa Sûriye naşî bi welatê de. Tamam îro dewleta Tirk ada girker dest fişar kir, Colanî dest fişar kir,
دبا أرمانجي وان هبه فقط والجوري وان بعجب أفشر وأنجام في شرج الجور شقاري وان به أفهي نديار تندري سوريا جبر براسي أم تهرمه كده جيان دكن جو هرتش تيدا دبا هرتش لجوري دنجي سياسي شقاري هنك هذا تبري ببرن أما راسية كجواتي جهي تمام فيدكن فقط والجوري ويدر كذا بس أزميناك بيشم برخدانا هوالي زياد حلب نوها مثلا تواهي كرد او حسيات دواد آواكرن يعني چاره سری چی روش بو کرده کرد برانبری قرقرنیتین برانبری کشنیتین و عالم وینا نابینه و کرد هوار دکن پکی چاره سری آوه چیه دبس به کرد بیجن لحر چار پرچه کردستانی بلکی بیجن ما في مهية قويرو وكا كرد ام بیجن ام حق تقرير المصير تخوازن يعني ام قاربن مصيري خواه پیشروجا خوب خود دیار بکن قدر خوب خود تعیین بکن و قدر خوب خود ام دیار بکن يعني دكاره ببينا يعني وإيرو أو رحيقو هي زانبونا كردياتي أولاد بارزي أخاك بارزي وإيرو نتنج بوخوا جبو قالي هرمي تفجي تخوازه يعني او مساجي جوج أوي دركتن شرواني أولياء هندرين يعني اگر عالمي قدار كربه براستجي فرمانداره هارون نمر يعني دقوت ما بريني وان درمان دكر أما وان جنازي مجور داويت يعني دمكي دفرد هزين جو إيرو شرخواز جو إيرو دخوازن في هرمي تبي بخناف شركي مزنده يك أرمانجي هي جو إيرادا فينا بشكني إيجل برامبري ويننا ناسكنه يعني إيرو ده هندري سوريا ده بتايبت أسكارم فينا بيشم يعني مطرسية شخو شري درزية هات كرن إيه علوية هات كرن بشرواي كردا هات تيكرن شري سوريا تيكرن يعني تواهی پیک هاتیا ایرو نکارند بین وی سیوانی ده کارم ببین یک اینه ببین یک سوریه چاوا کار بی یک پارابونا خوب پاریس او قدسی هندرین تیده ایرو ام بنرن ام کار بین بیشن نما یمانه و نورمال نه میوانی مش بحثی کردن بحثا پیمان ده آداری کردن یک انسانی کردن فاتنی امضا کردن لبرچ اوی گارانتورا و اوی ایریش دقامن و ایریش وکی وجه گو محمود شوپین یعنی نه در وی مروهایی نه دی گوتن کشان اجاره تب کارانین باوریک نامینه یعنی اوه چه ساز به براسوی چه اب پیکاتی دی به هفته بجینه تجربه کی شورش ایرو هید هندری سوریه ده گو اف براسیجی خودی درکتنا پیکاتیات هندری هفته تایبت به شتاخ شیخ مسعود اشرفیه ده و ها انسان دناف جواتی ده وینا راح بینه فقط اف هزی شرکر وینا نبینه وراستیه نکارم ببینن ایرو يعني الهمبر إرادة كجو إيرو بوياك أو هذي جو إيرو إيريش تكن يعني مرو فينات فكرة إيرو دسلات داريا شامي ندسي شامي دي إيرو شامي نايبري فبرن البروبلم كبرجدي يجبو قالي سوريا يعني دسلات را بعثي خصن فقط بعثك جي خراب ترهاتيه خاصن بيشيا كشتني بقرن إيرو كشتني ميداني شدبن الهمبر جنو زاروكا نبدزي يعني زماني بعثي ده بلكي بدزيد كرن فقط أنا أشكرتك يعني بيشافي عالمي يعني بيوسنا بين فينا فشيرن دفي على دشي بيجومان يعني شري هي رحك وها أفادك ومديد هالوسي قالي كرد الباكوري كردستاني إيرو روجلاتي كردستاني لدروي كردستاني براسيج إيرو بيك هالوسي فينا دك جبولوجي رولا تشابمني جدورده جرينجا جو كاربه و بالداریا گو ایرو درحینه توید هاتی آواکرن کاربه وینا بهستر بکه تنی جبو یک پارابونا وی عردید همان دمیده جبو یک هاتیا پیک هاتیا چونکه یک جی آرمان جی دولت ترکیه داگر کر گو کاربه ایرو شری کرد و عربال دار بخین و ام تفزان هر دو پیک هاتی اساسی دنوا هرمی دنه این بخوازن ریل پیشیا وینا وکن و دستگاه خوی چاپمنیه ده و به تایبت گوش هیلا ناوندا شر تایبت تبری وبرن گو ایرو کاربن بهتر وان کورتر بکن کاربن رحی طایفیت زیادتر بکن و لهمبر هف بدم کارانین چونکه امجی ندورن دما گو ایریشی عربی ها تکرن هر کس گفت يعني تخصم في بدن أفكر منها جبرجو برجيمي ربون برجيمة بعصير ربون أمانات كوجن حال بك نوصابو جبرجو علوي وما قيسوني برجيمة بعصير تنبون او باش ناسكن هندري هرمي ده مربطه شرع همو هندري رجيم اسد ابو همو شركه اسد بخان ابو خال تبعي سوريا تزانن يعني مش حلبي بيقر حتى هرمي باكرو جلاتي سوريا يعني قبع سينبون يعني او جابون شما او ناتن كشتن
اما اساس گوکاری به فتنه چما لبنان ولو خرا کرن يعني وقالك دولتي يعني قالك جواتي قلت هندري هرمي ده مصر ولو ليكرن يعني مصر قبطي صور كرن واخوان المسلمين صور كرن ويرو كرن الليستة ده شو اخوان المسلمين لمصر نظام الكويت كي قش كرن الليستات هروري ده امريكا شمال تركيا نكر اقل تركيا بك وني في رادار تركيا قش بين كرتن قالك شان بتروري بين سوجدار كرن اما فينا نكر لتركيا شما اتفاق دورتي ده هي يعني اف اتفاق قرين بيقومان ايرو تركيا شما عجلت كدفا ايرشاد افجي برسك برجرينجا يعني عجلت كيك سبب افا اقل ايراني هات خصن او دخواجي السوري باي خو بقرا اقل ايراني هات خصن تبي انا كرد والايراني جي تشتكي بكن والورجي سيستم اخو افا بكن ادم الور افا بو بيقومان ماندور كي خوي مزين قال كي تركيا تكش بقول تركيا هجت ترصه يعني دي بيجي برا كرد نبن تشتك كرد نبن ارادك قال لي هرمي نبي ارادك جبولوجي قالك السنوري خو باريزم يعني دهمان دمده يعني اوقاس توان باردكن درت كيفن مثلا بخشالي بخد بيشد بين نظام كي باسرائيل اردان وصندنيت كم نظام كي حالبك حرو ايجو جمياج وارد شينن ايجو اتفاق حماس يكرم بهفربون او اسرائيل يبو يعني فينا نابينن يعني اما جبو قال لي هرمي في راسي نابينن يعني برس او يعني هركز فيدا برس دبيجي كي دولة ترك يعني جمله اف حتى شد بن دستويدا تيودچ يعني حموچ تيگري داوي نو بريكو بيكرناوي بالافروي ايريش دكن هركز فيد بيجي دولة ترك جبو في لامبا كس يا جبو قركرنا كردان بگري قالو چ پیشکشی اسرائيلي كرنوا قال كس لبي في برسوين دولة ترك aslında جي بلانا ekonomiya go İsrail'i خواست آوا بکه yani جي بروژه ابرام وورده Türkiye usa ket panik kamazındı. Çünkü be rolek stratejik ma. Tani asas ana rola xod xwazı xata bahra spide Paris'e. Jber Prisgreka Kıbrıs ayunan jere problemeke pir ciddiye. Ser avaraş ve ava spijere problemeke pir ciddiye. Jbo Türkiye. Jbo mesela dert kevin tim venat bejin. Dibe ne Konstantin İstanbul'e dibeje. Ne zaman ne kuye ne Ahmet'e Diyarbakır yani o kas brahake milliyetçi دكينكي وإيرو سوريا يعني برج دقوتن دقو يعني ذاتا سوريا شخو ولاياتك مية وحق مية تصرفي تدهي فقد أو زمان شو درباس بو يعني دقرني بيسويا كده أنا إيرو كرد بويا إرادك خلقي هرمي بويا إرادك بهفر الريف ببريكي أف 14 صالات مشينة دنافا فقا شري جرانده اليمن الشر دركت قالك إنسان هاتن كوشن قولن كار إيرو قالك إنسان جبرتشينا دمرن للسوداني هكذا لليبيا وصل يكرن لقالك ولات الدنيا اما ايرو الجور وان ولات الباكور وشلات سوري بنره يعني بيتشك مزن دولة ترك وحكومة الغريجي روشاي باش براسي از ناج ميواني خوش برسموال اشرف يعني نا واستيك جي برسي براسي لهمبري يعني ديجي كردان نا اشكره ايريشك قركرنه تمشاندن دولة ترك ديار يعني ملكي تشاوي خد اسكفتي فر كردايه ملكي باشوري كردستانيه لملكي تشاوي سر ايرانيه لملكي جل برخد ناره تايبت لتركي دناره او تشوا دنا فن وفوتا در روشه به بديتنا دناوا ور روشه ده و كرد تشوا كاربه هبونا خو بپاريزن تشوا كاربن ازاديا خو دست بخن نعم سري دافي بيجن برخدانا كل اشرفي وشيخ مقصود دركته هولي دوی دولت ترکی زانبه ام بیجن دستلاتاریا شامی حتی شجرات بیجن حتی ایراده کی خواهی تونه هم نزانن فقط دستلاتاری که بیدریه دوی اوجی زانبه و بان هزی نامنتوی که دبان پیمانی دنابا روژابا و دستلاتاریا شامی دا که مینا گاراتورجی گرته بون مینا نابرجی نبون گارانتور بو هزه گارانتور بو دوی بانه همون جیزانه بن اوی ببه بیمانه کی که جیرو پیدا جیل لهمبری گلی کرد لهمبری روژابا لهمبری روشلات و لپرچه دنجی کرد و اوی به برخودان بکنه بیمانه کی یعنی و شرط و ظروف حلب یا جه هر دو محله که کرد دیدا دجیان تبی دوست خو شرط و ظروف وان و ای روژابا ای راقا
أمجن تشرين دير حرر نوك هذا يعني و يكاد أدانا بيبان بيا أوي وصا أمجن ملي خبيجي إنه هرم بكامل روجابات شكي وصا تنا روشكي وصا 15 سال 20 سال بري دولة ترك حسب خود داجود لگوری خود دچود کات دوره روشکی وسا تونه اوی بدل ویژه و اوی شر و برخودان گلی کرد هیا گلی کرد جی برخودان خود پیشتر جی هیوی خود هم بیشن بکرنتی که خوش جیدن اوی تونه با البته ام گل دوست خونه و حرکت ما حرکت کرد یک اراده کی خواهیه دوی برخودان دا یاجی قاطیاما داویل هم بری وی هلوستا گلی کرد لچار پرچا هیجایه رحکی نتوی میجی کی نتوی هاتا آبا کرن او یا جبونی گلی کردا جبونی پیش روژه جبونی برخودان آوان او جی بو هیزو موتیوسانی که مزن جبروی در هم ویجی زانده جیلو پیدا گلی کرد چه بکه گلی کرد de kompla davin da ki via kompla de notu nehada çava dest bekir heci berdawame devleta Türk deve ku bila gardiyana ki peşkeşya bi bike ama mimari via hezi navne tevine em dizanin Amerika de rojava da hinek dizaynat kare dixwaze çi bike ama gelê Kurcî ew ê li hemberî biya îradê xwe deyne wurtê tevî gelê din em bi vîya bawerin ji xêrî wî jî jîropê de gelê Kurd çi bikin hemberî biya yanî divê rewşa dawîn da tê xuya kirin ku başûr nikare bibêje ev ya sadece ser rojava hatiye kirin Bakur di nava pêvajoyekî aşo çareseriyê daye ew jî helwesteke wiha nikare nîşan bide çekî evê êrîşa Kurd ana amadekariya wî dikin ki rojê pêşa me ew ê derê ortê ji vîya rehînkî ihtiyacî bi zaman bi demê heye propaganda ku tê kirin ew ama wisa êrîş bikin korîdora bekin tiştê wisa evana propagandayê şapemeniya şerê teybetin şerê teybet devrê de şerê teybet yekî باشه به تایبەت ئەم ئێدی چل پێشیامە ez dixwazim ber bi deqê me dawî ve ez diçim najevel hîwa jî ez bipirsim yanî ji bo ku divê pêvajê de di nava van êrîşan de ku gelek kes ev rewşa heyî wekî firsendên dîrokî 100 sala carekê bi dest dikevin 5 sala carekê bi dest dikevin bi nav dikin di vî warî de bi rastî ji bo vê rewşa aloz Kurd karibin li rojhilata navîn li ser lingan bimînin û karibin êdî xwedî statûyekê bin bi vî rengî her tim di çerxa qirkirinê de negerin bi dîtina we lazim e çi were kirin çil pêşiya Kurdan Belê awê ke بۆمەی کوردان ببیتە دەرس و پند بەڕاستی ئەوەیە کە پشتی خۆن بە دوژمنی کورد نەبەستین کورد دەبێ بۆ خۆی پشت و پەنای یەکتر بیت لەوەدا دەرکەوت هەموو ئەو کارە ساتانەی سەر میلەتی ئێمە دێن لە هەر پارچێشتی کوردستان تەنها کورد دەتوانێت پشت و پەنای یەکتر بیت ئەوە دەبینین ئێستا ئەوەی لە ڕۆژئاوای کوردستان ڕوودەدا ئەوەی ئێستا لە ڕۆژئاوا ڕۆژهەڵاتی کوردستان ڕوودەدات بەڕاستی هەمووی ئەو کارە ساتانەن کە دوژمنان و داگیرکەرانی کوردستان بەرامبەر بە میلەتی ئێمە ئەنجامی دەدەن بۆیە بەڕاستی دەبێ ئێمە پشت و پەنای یەکتر بین یەکگرتوو بین باشوور پشتی ڕۆژئاوا بێ باکوور پشتیوانی باشوور بێ هەمومان پشتیوانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان بین ئەوەی لە چەند ڕۆژی ڕابردوو مەدیت لە باشووری کوردستان بەڕاستی ئەو پەیامە نەتەوەیە نیشتیمانیە بوو بۆ پشتیوانی لە میلەتی خۆمان لە ڕۆژئاوای کوردستان لە میدیا هەموو پشتیوانیان کرد داخویانیە ئەپارتیەن سیاسی هەبوو
خەڵک وەکو ئەزگوت لەسەر شەقام بوو بۆی ئەوە پێویستە چکە هەر کووردا دەتوانێت پشتیوانی لە میلەتی خۆی بکە. ئێمە کێشەی ئێمە پرزگیریەکی ئێمە لە هەر پارچێکی کوردستان لەبەر ئەوەیە کوردین. سیاسەتی ئینکارکردنی دژمنان و داگیرکەران بەرامبەر بە دۆزی ئێمە لە هەر پارچێکی کوردستان تەنها لەبەر ئەوەیە کوردین. ئەجینان نە لەبەر موسڵمان بوونە نە لەبەر شتی ترە. بۆیە بەڕاستی دەبێت کورد لە حاڵەتێکی وادا پشتی یەکتر بگرێ، بدا کۆچی لێ دۆزی یەکتر بکات. میدیا دەبێت بکەوێتە خزمەتی ئەو دۆزە ڕەوایە. ئێمە بینیمان یعنی بێ سەبەب نییە لە کەناڵێکی وەکو جەزیرەی عەرەبی لە ئاخیر بەرنامەی ساڵی 2025 تەرخان کردیە بۆ دژایەتیکردنی ئەزمموی ڕۆژاوای کوردستان و دژایەتیکردنی هەسەدا کە بویەری شێخ مەخسوود و ئەشرەفیە ڕوودەدا. جەزیریا عەداس هەموو ئەو کەناڵە عەرەبیانە دەگەڕێنەوە بۆ قالیبە شۆڤینیەکەی خۆیان. بۆیە کورد پێویستی بەوەیە هەموو کەناڵەکانی خۆی، کەناڵی میدیایی، کەناڵی دیبلۆماسی، کەناڵی سیاسی، کەناڵی سەربازی و پێشمەرگایەتی بخاتە خزمەتی سەرپێمانەوەی ئەو دۆز و ئەزمونەی کە لە پارچەکانی تری کوردستان هەیەی. باش هیوا سید سلیم ئەندابێ مەکتەبە سیاسیە پارتیا زەحمەتکێشانی کوردستان ئەم سپاسیاوە دکن و تەولی بەرنامە ئەمە بوون ئەو بەرسنام پرسێمە هەروە ئەشرەفی یاشار ڕێبەری دا بە پێ ئەم سپاسیاوەی دکن و تەولی بەرنامە ئەمە بوون ئەو بەرسنام پرسێمە ئێوارە باش سەرچەوە دیسال ستودیۆی میوانامە ڕۆژنامەوان ستێرگوڵۆم سپاسیاوە دکن وهاتن وەختی خۆڤەقەتەن و بەرستان. گۆدار بینەرمە میشتن داوای بەرنامەیە خۆ بێویە سەرکەوتن.